zie dat aanwezig is, meneer Damascus. Presidente está constatado, meneer Damascus está presente. Ik zie dat ook aanwezig is de heer Pieter. Meneer Pieter también está presente. En we zien hem niet, maar de heer Kuwas is op afstand aanwezig, want beeld en geluid van deze zitting worden rechtstreeks naar de PI in Nederland overgezend. Nós não estamos mirando, pero meneer Kuwas sí está presente, para sobre toda a imagem e todo o sonido de intervisão aqui. Para o veredicto está transmitido e a força aqui que está passando. Uitspraken van het Hof zijn op schrift gesteld. Door o veredicto de Corte de Apelação agora por escrito. Hier liggen ze. E nalta enang, o presidente acaba de indicar. Die uitspraken zijn nu bij deze integraal gedaan. E door o veredicto agora pronunciar, maneira acaba de agora integralmente na momento aqui. Wat daarin staat, dat telt. E lo qual está para dentro, lo qual está conta. De forma aqui, o Westerberg a iniciar parte do veredicto de apelação caso Magnus. Corte de Apelação a ratificar o veredicto na Corte de primeira instância de 29 de agosto de 2004. Elvis Kuwas alias Monster a queda hanya culpável para assassinato de Helmin Wills, Raikel Concepción, Leonard Arnaud e também cúmplice de atraco. Westerberg ha dado algum remarque, entre outros, com a declaração de Kuwas tocante de seu ripdeal não estava da substância. Também West explica que não há para cambio de sua atitude para bom. O Ministério Público está satisfeito com o veredicto contra de Kuwas. Satisfeito seguro em caso de Kuwas, ele volve a levenslang, vida largo. Para a diferença da CICO, agora que o West avisa, na Holanda, também que o advogado general avisa na Holanda, vida largo, está vida largo, mas agora que o West avisa, depois de 20 anos, ele vai reevaluar. Sim, é uma decisão interessante de Hof, que a decidir se nós lage queda será na Holanda e ora tenho que será na base de lei de Kosovo. Então, depois de 20 anos, recebe uma avaliação cada 5 anos, depois de 20 anos. É interessante, mas o Ministério Público agora para decidir onde vai ser o castigo, maneira para ter de advogado general último dia. Para o advogado general, eu tenho visto o castigo na Holanda, na Kosovo, para motivo que ela comete o crime na Kosovo. Então, isso é normal. Nós temos uma decisão interna que vai passar definitivamente. Também a Corte de Apelação a ratificar o veredicto contra de Carlos Peter de 18 luna. A absolver de toda acusação de complicidade de assassinato de Helmin Wills, pero se é culpável de complicidade de atraco. Segundo Westerberg, Damascus mes atestigua contra de Carlos Peter. A ratificação de sua sentença significa que Carlos Peter está quedado em liberdade. Não está nada estranho, está lógico, porque já cabe ela sinta seu castigo acaba. We zijn natuurlijk blij dat de vrijspraak in stand is gebleven. Helaas is het tweede feit wel weer bewezen verklaard, dus dat is een beetje jammer. Hè? Omdat de cliënt natuurlijk heeft verklaard dat hij er niks mee te maken heeft ook. Maar goed, de straf heeft hij al uitgezeten, dus feitelijk zal er voor hem vandaag in ieder geval niks veranderen. Het geschorste bevel voor de voorlopige hechtenis wordt opgeheven. Dus omdat nu het hoger beroep is afgelopen, loopt de voorlopige hechtenis ook niet meer door. Dus het is niet dat de schorsing wordt opgeheven, maar de voorlopige hechtenis in het geheel. Dus u bent tevreden met het resultaat? Ja, zeker. Ja. Ik heb net ook eventjes met mijn cliënt gesproken, maar we gaan inderdaad niet in cassatie. D'Angelo Damascus ha queda absolvido de toda acusação de caso de complicidade de assassinato de Helmin Wills e Raúl Martínez alias Bola. Segundo a Corte de Apelação, não tem suficiente prova para sostener a declaração e a acusação. Si, Damascus ha quedado culpável para posição de 3 armas de candela e atraco riba Héctor Enríquez e também dama venezolano. PCI, Corte de Apelação, a ratifica o veredicto de primeira instância está 8 anos, pero menos é arresto preventivo. Sim, não olvidar, nós sabemos hoger beroep netamente para Peter com Damascus, mas nós não estamos satisfeitos com o caso Magnus na guarda liberdade aqui, agora que atrobe. Dus nós temos cassação, 2 semanas para tomar a decisão, se nós vai cassação na Den Haag, para lagar cassatie tomar decisão sim ou não. Nós não tomamos decisão logicamente, nós temos que estudar e fornes na atrobe para advogado general tomar decisão se a cassação tem sim ou não. A cassação está encerrada que por tratar o caso atrobe de Hoge Raad na Den Haag. Pero esta cassação está diferenciada for de apelação. De tratamento de apelação por hacer investigação de novo ou adicional.
En caso Magnus, Elvis Cuevas hizo abogado a hacer uso de esa aquí door de pedir patente testigo nan adicional. Pero de un caso de casación no por hacer más investigación. Hoge Raad sali voor de hechos nan de corte nan anterior esta de primera instancia of apelación. De casación ta controla si corte nan anterior award trata según ley, y así na llama rechtsvragen. Corte Supremo esta Hoge Raad por anular un veredicto de apelación. Ministerio Público y también abogado nan ting 2 semanas para bij de casación. Tot slot, in alle zaken dus, van alle 3 de heren. Ahora finalmente, de tour e 3 casos, de tour e 3 caballeros, Ik wijs u er allemaal op dat u het recht hebt om beroep in cassatie in te stellen van deze uitspraak van het Hof. ta indicana vos por bij de Lande Corte Supremo, na Den Haag, Holanda, de casación, die el veredicto dan acaba de worden pronunciado. De termijn daarvoor is 2 weken na vandaag. Después del veredicto, telenoticia acerca de Johanber de Helmin Wils y también Albert Wils, pero no estaba deseada para reaccionar. Ahora el siguiente paso de la investigación del caso de asesinato de Helmin Wils lo va a concentrar más arriba el autor intelectual conocido como caso Maximus. Una fecha para tratamiento del caso aquí no está conocido. Para telenoticia, Amita Sharifa Bashir.